Australia ram hanza kepin arak itel khomi kriya pum khat asi ni phuna phun khat asimi nula pa ula naunan dila avoin hi na Chin Christian Council in Australia TVP in Gandon ha atuni official opening ceremony tlompala kan thok changlai keima kamin chu boithan hem kasi tuni chantlai tu ding keima karak silai atu chu kan za pi te kan rak diun halai kan umnak ram asimi Australia ram happy Australia National Anthem sati dingin kan som na kan cham lai leilewan siang prang namin thiang thang thasiko se nangma umpi nak le vel ngai nak thong in avoin hi nak CCCA GVP chu kan thok kho chang e nangma biak nak le thang that nak thong tha I rom ti nak chan tha na kan pek cha namin thiang thang thasiko se asang big muna khin nangma namin chu thang that jungjal se lo tu tan kan chan man nak le kan chi wi chunga hin nangma pen nak tlung ko se tu chun kan chan man nakin adong tiang nangma ni lam kan throi lo boi pa kan chan man nak vial te hi nangma ni kan telpi ko thrau in kan throin kan umpi ko tia kan boi pa Jesu Christ min thiang in lunglom te in thla kan cham kan biak mi kan pathian amen atu chan chu Victorian Chin Baptist Church choir ni don nakla ara kan sak biak nak chan silai